kuronka urumva neza ahari mwahumvise kwa Descartes mu nzu iwe mu nzu iwe yamunyegeje bijya byose twagira turondera kumbe we yaraza hadara hama rero mumuronse urumva neza cha mu ntefu kugira nti si nkeneye yuko hari uwundi muntu amuri nkuru yawe ninge nazo tuzobigira nibanga ryacu hake sinkeneye kumwumva muri iki gihugu reka shareka ntagufyina Madana kinalamu ukuranyarutsa kugurura ndabereka yo aho muca ibushangati tugeze changa maza murindire maza murindire gatura none nibikigamuta reka nje gatura tugeze yagenze neza ego kwereka naboke niwe nibiki webwe mushaki bebe mumwasha resta kamera erekana aho wabashitse abaye uzani erekana aho ni munyicije ntabantu sinzi cyangwa aho wabashitse gutaha abantu floni ngaha Warda na inakuriwe bari he siho bari just ntabona sinzi niyo bagiye sinzi bitari kumubonye gusa uko mumhora gusa anje shira ko bana yiki ongereza kumwe vuga bari vuga bari si Leo kusoko bari muri mimi ndani huyu hakuna nini tena baba mwache kwanza hello stop nataka saa hizi nyie agomba kunyica ina maana ujui kitu ambacho kinatenda
Sina mnataka msiniui mzee wangu ule jamani. Kimya. Tuoneshe hao watu umesema wako hapa. Kumbe watu sasa wote uja kufika. Tuoneshe wako wapi tuende zetu. Sasa ndio mumwache huyo mzee wangu. Kama wewe mzee na kiherehere, si wapi tu kama wako huko ndani utakufa bure, umri wako ni mkubwa ni wakufa. Na bali ngaho. Wako huko ndani, utakufa wewe mzee. Kama huko ndani. Sasa kwanza nyuma ya mlango. Nakuuliza unatania na sisi? Unajua sisi na kina nani? Tumeagizwa hapa kwa sababu kuja kufanya ni shughuli na tunakuja kufanya shughuli kweli. Hatukuja kwa sababu ya masihara. Unanisikia? Unatania na sisi? Wako wapi? Na wengine wao wapi? Unatania na boss wetu. Unajua nini maana ya Ruganzu? Unajua maana yake nakuuliza? Mimi na mwewe hatutani. Walikuwa huko ndani. Sasa mimi Asa vizuri kwenye wako walikuwa huko ndani. Hatufahamu vizuri. Kneel down. Moja bigiti. Nasema chini. Akia Mungu. Chini. Shughulikie. Akia Mungu sasa. Shughulikie. Mkanye huyo. Na wala usisubutu tena kuongea anything. Unatania na sisi ndio. Huyu uso unauonaje kwanza ukiangalia vizuri? Ama ule uso kule unauonaje? Sisi tutaniwa hata kidogo. Sikia. Baba kweli mimi siwezi kusema huko. Walikuwa huko ndani baba. Kama wanawake ni majini mimi sijui. Kama ni jini utajua mwenyewe. Naomba usogee huko. Lakini sogea huko mimi naongea. Mimi siwezi nikaongea na ukaongea unanisikia? Sio kwa mapumbavu ndugu. Shughulikie huyo. Nasema sogea hapa. Wao uelewa Kiswahili. Hapo ndini hivi. Shut up. Yabikize hapo sasa unakuja. Tunatania sasa. Unajua nini maana ya Ruganzu? Hii kazi kama tuitumike ipasavyo. Ruganzu sisi tunamjua ni nani, ndio maana tunafanya kazi ipasavyo, unasikia? Sasa kama unataka kujua nini maana ya Ruganzu, tulia. Mwanamke wewe. Shika adabu zako usikufanye. Unasikia? Shika adabu zako usikufanye. Nimesema katika kubafu wewe. Haramia mwanamke. Ndiye kitu kimoja. Subiri tuongee mambo mengine. Hapa kama. Tania mnachua nini bwana? Hivyo mnasikia tu Ruganzu, ajeni maana Ruganzu ni mapumbafu majinga moja na mimi akenge wao. Yes boss. Sikiliza mkuu. Tumefika sehemu ya tukio lakini watu wengi hatujawakuta. Tumekuta kwamba ni trick ambayo tumecheza, watu ni deal ambayo tumefanya. Fanyeni. Sawa, tunashukuru sana. Anjigi. Inasemekana kwamba wanaume huyu tunakwenda na mama. Lakini mimi nisaidie. Mkubwa mwanamke. Na wakuachilia. Usirudi hadi kwa sema mlango. Mlango uone kama mkwe. Mimi shetani kama huyu. Najilaumu kwa matatizo ni kwa makosa nilifanya kwa mtoto wangu. Najilaumu kabisa. Na aliniambiaga sema mimi naye nilikuwa nimechanganyikiwa. Watu wajinga. Bwana wako wapumbavu. Ona. Usirudiaje hapa hata kutoka. Baki mwenyewe na. Karibu kandi muhira ubugira kabiri dore ko waje uhagaze kwe guticara. Oya mwanya wanje ni muto bose. Oya icara sha tuganire. Mwanya muto we mbwira nta kibazo. Ofete jewe naricaye hasi ndiyumvira amajambo wambwiye
uliniambiaga maneno mazuri sana. Kwa ule wakati nilikuwa sijazungusha akili yangu vizuri nijifikirie huyu mtu akwanta kuniambia kitu gani. Nara kwanse kuva kijya gihe nibajije uyu muntu ndamuha mahera achambira amajambo nkaya. Nimekuona kama msazi vile. Sema huyu mtu hataki pesa. Pesa nyingi na mpropose anakata vipi? Munyuma rero ndacenda bitahura. Amajambo wabwiye yuko urukundo rutagurwa. Yuko amahera. Donc l'argent n'est pas tout dans son monde. Ndacenda bitahura. Rero ikintu naguhamagariye ngaha. Nashatse yuko uba umuhanuzi wanje. Nabonye yuko umuntu uri tu es un bon homme. Je peux dire ça. Merci. Kandi umuntu yiyumvira. Je peux dire comme ça. No gufata nk'umubyeyi basi. Ukanishauri mambo fulani. Kwa sababu nimeona kuwa fikra zako ni pana. Ndio. Sijui unaona aje hapo. Kama haitujali. Bon, je nibaza yuko Milka. Tout d'abord, merci. Dushimira Imana kubona ibyo nakubwiye peut-être biba byagufashije quelque part. Kwa sababu unajua watu wengi sana katika hii dunia imegundua watu wengi tunafanya unafiki sana. Mtu kutari kusifia kupatia sifa ni wakati katika moyo wake mmoja. Baadaye anakuja na kusharibikiwa, ndio nasikia mtu anakuambia mimi nilijua nikaona nisikwambii tu ili sionekane kama mimi labda na kuonea gere au labda nafanya hivi. Abantu benshi niko babayeho. Bavuga ati na wenye kumbi bintu peut-être ninabikubwira Jehova bikubabaza urumva. Kandi akakubwira amajambo nkayo umaze kugira defeat, umaze kugira esheke mu buzima. Iyo ni ngorane y'abantu benshi cyane. Jere kuri je vraiment je abantu bazonkundira ico kandi abantu bazonyankira ico. Kuko naragerageje kugira ngo ni force ndabihindure muko byaranze. Vraiment abakwanga. Byaranze. Urumva? Niba kwije vraiment. Rero boya nsuva ngo nibakwije kuko burya ntawe ukundwa na bose kandi ntawonekera bose nk'ukwezi ibyo nibisanzwe. Kandi ikindi naco ingwara burya bati ingwara burya iza vuba. Bamwe ariko mu gukira ikira boroboro. Nibyo. Boroboro. L'essentiel nuko umuntu aronka umuti nyawo. Umuti nyawo. Umuti nawo urura mugabo ukagukiza ni mwiza cyane. Rega n'ubundi kugira rero uronke nyongoranye. Nico kibazo. Rero je vraiment sois tranquille, gira amahoro. Gutanga impanuro ni ikintu jewe kiwanje ni ikintu cyiza ndagikunda kuko twamatanga impanuro kwanga atandukanye. Rero jewe mbona yuko atagaze kuri jewe ni babona yuko musikintu turabakiye biteye mwanya muzimumbira ati bana frere musikibazo kiniki tusaidie fikra, tusaidie ushauri kwa sababu kuishi duniani bila ushauri ndio mtu anafanya mambo ya maajabu sana. Umeona? Kwa hiyo mimi kunaambia kwamba unahitaji ni mshauri wako nini haina tabu isipokuwa tu tuchunge mipaka maana watu wengine wanaanza kuambia mimi nataka kuwa mshauri nyingine kuba muhanuzi waje kumbe afite ibindi mu mutima wiwe cyangwa izindi gahunda afise ziri kashe bashusanga ikibazo kenshi ndakunda kubyirinda ko urabona nkamwe mutanga abo nk'abakobwa batararongurwa batarabamariye cyusanga ari ikibazo. Sawa merci nabyumvise yuko wabyemeye. Rero je hari ikintu nagira ndakubwire hama umfashe kuri ico hari uwundi muhungu yankurikiye kuva kera vraiment ça fait quelques mois. Ngaje nari naramwase kurumva nakunda Walidi. Sinzi yuko umuzi ni docteur mmoja hivi akora kuri Nuzenya kuri Polyclinique Centrale aha muri ville. Sinzi yuko uhazi yitwa Dr Pedaya. Abyibushe gutyo. Dore Pedaya abyibushe amatama manini. Ashawe ndazi kuza abantu benshi. Ukibaje uko muzima.
labda namjua. Namjua, namfahamu Dr. Pedaya yule, namfahamu yule. Naam, ndio nilikuwa nataka, sijui labda unaweza kanifanyia matohoza au katizama kama iko sawa au kama kisumesha sema unamjua, uramuzi, umva. Sinzi manurumaya. Okay. Uti ya uragukurikirana ya lonta ngabo numwe ya place. Yeah. None le problème uti yari yuko umutima wawe wari kuri nzego kuri Walid. Bon ibyo ma sœur, ibyo ni ikintu imvuno vuga ko gisanzwe kandi kizana ibibazo mu bajene benshi cyane, gutahura kutajana nyabahururu kubera umutima gusa gutuma hariya bashugena nyabahururu naho bakwanka naho baba bisizini gahunda mugabo kaguma wensista gusa. Iyi ni mvuga ko ni échec, ni erreur benshi bakora. Rero kuri iyi si ma sœur, kuronka umuntu agukunda urukundo gukuri si vyabose rero cyo uzokamukizirika si vyabose, kandi si buri muhungu akubwira ati je t'aime ngo yuko abagukunda. Ayo nakubwira je t'aime ko fantasy iyo ngo bifite yarondera hapi isanzwe. Rero maze kuronka umuntu nkuriya nk'umushinga ntaye ko je ukunda muzi Pedaya vraiment sindamuzi mu bintu by'ubuguruguru, zabize mu bintu by'ubusazi. Nari umuntu garçon vraiment qui est posé, ari responsable, afite ubwenge w'incabwenge. Rero kuronka abantu nk'abariya ashaka kwiyangaje kuri wewe hamukamubwira ama blocage quelque part, c'est pas bon. Kuko buya mu buzima je sais bien que umutima iyo ukunze nafsi moyo ukipenda wa usikila mtu haoni la mtu, lakini ukibahatika kwamba akili ikiongoza moyo wako basi utafanikiwa katika maisha, lakini moyo ukiongoza akili utafeli sana. Sasa tumikisha akili yako, utazame Pedaya. Je, kitabia wewe sana jinsi unavyousha kuwa naye muda mrefu, vipi? Kana nafaa basi mpe nafasi mwicho kibanza Dr. Pedaya. Ubona yuko kumbura sho kuba umupapa ari responsable kuko ari gukunda na savoir faire de l'amour. Hari abantu usanga bakunda ngo batazi savoir faire de l'amour, batazi ukuntu bashobora gufata undi mu rukundo. Rero ubwo rukundo rero wawe kurondera kuri Walid, peut-être Imana yari amaze kurutegekanya yuko ruzova kuri Pedaya. Wowe kugenda ahatariho, benshi tukashaka kuturondera ahatariho. Imana imba yakuzaniye Pedaya kuma kwirika inyuma iyo amezi yose mwereka ko tamukunda mugabo akagumako kandi ari umuhungu abakuba ni benshi cyane kandi umudokiteri en plus. Attention, rero usanga ariko ni Imana ikiramuzana kuri wewe iyo abe inyinshi yiwawe icyo kintu kurarondera imyaka n'imyaka. Merci beaucoup. Simbona yuko vraiment Pedaya c'est bon. Okay, nta kibazo kandi urakoze cyane kuba wanyemereye kwa mshauri wangu. Amna wasiwasi. Nashukuru sana. Na mimi pia nashukuru na muda umekwisha, maana nataka kurudia hivi Walid. Nafikiri kwa ameshamaliza mkutano ambao kuwemo. Kwa hiyo nimeshaniwahi Jose nikosi. Sawa. Nashukuru sana. Imana iyoroshe, Imana igufashe, Imana ama condoléances by'abayumva mwese afise w'Imana yamutegekanyije. Merci. Yego pole vraiment. Sawa. Yego. Umuramutse nacu. Na kibazo ngo nzakiseka. Okay.